تماشاکار عزیز شون شما خیر برنامه تفسیر ماه حضور شما مراد تیوی را ما ذکر شما سلام شراوه سیدات خیر مه خیر موندم شما خیر Allah razı خیر yandım. Ma برنامه Türkiye'de ders tefsir ma sure maunda İngilizce ma برنامه zazaki de matura tefsir sure maun vazınına o vercu az sure چیه بید وندشی ما گوشتاری بک ما هما بسم الله الرحمن الرحیم مانوش که بارک بسم الله الرحمن الرحیم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون قرأ القارئ الشيخ عبد الله مارين سورة الماعون نعم سيدا ما هفتو verin nime sure ma sörbenerti mari izahye da tu mana dacı o vazen hulase o derse maya verin inke vercu marbek zaman sual meis deftura persen inşallah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وصحبه الأخيار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حمقهما يا هما مضراشت نعمة إسلام دوما شرف إنسانة دوما انظارنا نعمة ما بي أمارتش ما نشكن بومار قير ما حمد شكر كين صلاة سلام بركات رحمت قي پیغمبرو آل بيت پیغمبرو أصحابون پیغمبر أنبازون ارجعون پیغمبر و سلام و رحمه همای ای که ما گشتاری کن انا شوی رحمتی ایر رویج رحمتی شوی رحمتی شوی جمعه انا شوی رحمتی رحمه همای ما شما پیورنون سرا مناسبت بمناسبة معراج مناسبة مبعث يعني أنا وان باز حوال گشتار بزن شوی معراج رویج 28 خود رجبیز رویج راشون پیغمبره دیه شایی بنا و تعطیل ایر مثلا تون جایون و تون دولتون ایر رسما راشون يعني من آية برين سورة اقرأ ایر اومه يعني بیست خود رجع بد آية برين قرآن پیغمبر نازل بی به این مناسبت ما تبریک بون سمت پور انسانتیا سمت پور مسلمانونا سمت ما پیرنونا وسیله خیر و برکت ما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وفهما والحقني بالصالحين وما يا رب يعني سينما آكر گره ما راحت کر گره زون ما آكر وما فهم بكر يعني واتو ما يبون او وات تو وات كلام همايو ايرا ما همايرا لطف وازن مرحمت وازن دستگیری وازنه که علم ما زیاده و وات ما بیر فهم کردش و دین همای او قدر شایسته و لایق ما ایگه ما تماشا کن گشتاری کن ما تقدیم بکر در حق سوره ماعون ذاتن هفتو برین ما بین سرخط انا سوره سور ما خبر ده یعنی ماهیت انا سوره چنو انا سوره ها ما بوناسه ما با یعنی انا سوره در حق کسی دینداره کن و ادعای دینداره کن ما دیندار اما گوره دینداره حرکت نکن این ریو هیچ داره یا aynı diyor tehdit yani mar diyor tehdit on mar haberdir çünkü on Kur'an mar lazım diyor nazil diyor ana surat yani vazife insanın
vera insanın çend hab yani yo çend vazife itiya Allahu Teala don ma vir veya on ma vir höt binazik vera humay çiqede gera ma hareket bikir samimi eğer mayo ibadet kin mayo namaz kin mayo khair veya hasanat kin semed yuab yani بإخلاصا بالصداقة بالدرستية ما أنقرأ بكر نياج وفينو وفاج سمد أن نيا وبشنا وفاج وفين يعني سمد الرية وهير الرية نيا الله تعالى يورد دوما أو يورد بس يعني الروبين فراشتش veya çan habri فراشتش lazım niyo çünkü peynir her şey kun verta yevme تبلى السرائر yani o roj kıyamet yo roj neme yani تبلى السرائر o çünkü insan zare kod nemet o sır o esrar razik he zare mat ay o roj kun verta zaten o çünkü sure zilzal edvon ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى شرا يرى yani o çünkü mahir ve şer ol خراب ma kuma ay vinen beçmun kuwa ma vinen yani o خير ما بن نعمت o خرابه ماز bana adır ve bun enno ayra derriye lazım niye mane din sırma haberde mava din kelime yani çan hab mane yes Kur'an-ı Kerim'de ve mane kanunu ve mane hukuku ve mane itaatu hasabu dindari o raje kıyamet raje hasab kitabı yuna mane erme ba azvaj awizlik enno yani kelime Arabi İbrani mعنیه انه ama kelime zon mad yani zon partki ki zon zazaki travma medun o zon ve çiz avastad dana به معنی روشنایی ذره انسان یعنی آیا روشنایی ذره انسان درازانه و با آیا روشنایی انسان حقیقت بینن به حقیقت تماشا کن آیا از دناون تو عالم حتی اون کلمه yani Aryani rakota zonun samimyun eğer Aryani rakota myun samimyunsa mعنیه روشنایی ذره ama tabii ki insan vakti namaz خو به حق بکر راجع به حق بیارجا واته الله بکزه ذره بن روشنایی بن روش و بن روشنایی دون و ایر روشنایی ذره را به حکمت بزونی و به شکل حکمت جاری بنا و کنا را ان سر پیامبر علیه الصلاة و السلام یا حدیث خود زبون اگر چراس روش مقه الله بگوری که الله شما عمل بکرسه چراس راج yani zerre çoras raja pe Allah Teala zerre şma diyor roşnayı ve hikmet şma ve aya hikmet zon şma rasıyor yeni seni gö yani oktra yana okda zon şmara hikmet yana o eris ma bahs yetimun ke din İslamı ma ba zaf ehemmiyetun yetimun zaf peygamber zaten yetim bir pil أنا أصلا يا يتيم و چو پیامبر چون پیامبر علیه الصلاة و السلام بون شونتی نکرده یعنی پیور پیامبرون شونتی کرده هم برای حیوانون و هم برای انسانون پیامبر یعنی کوپ محبتی کوپ حس کرده شه çünkü yen belki Allah Teala semedi insanın ve her has کرده شه rahme de ki yen baykin tragrot ki yefهم bikir yani yetime çiya محرومیت چیه و حتی برای حیوانان شونتی کرده که انسان برای حیوانان چقدر گره حرکت بکنه این وقتی پیامبره چون پیامبر چینو شونتی نکرده و ارماین تاریخ اسلامی yani yetim zaf kumandan pilbi zaf veli pilbi zaf alim pilbi ne söz ma haberde inşallah yuna çakura ma dest pekin ve haberdun o ولا يحض على طعام المسكين ما هي ايتي امي بي إسرا ما ان شاء الله دست فيك أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين ما يتيم و miskin o fakir madbun miskin o layşın o ina
bu farklı şenu bine pintine paista mad o mana Türkiye diz o mana çoğulayan o kurmuncu diz o mana çoğulayan Kur'an da miskin maneyi o enigma çoğulayan yo miskini bun يونك هذا يو فقيرتيا طبعا بری ما ان بن ازاح بکر آخر یتیمه نزدیک مواج یعنی یو انسان چه احتیاجی است اگر او احتیاجی خورم محروم سه او یتیم آیه یتیم sadece او دیک باکتینا كوفين طبعا ليس اليتيم الذي قد مات والده فإن اليتيم يتيم العلم والأدب المنشافيا قد يشير مبيديا شرعي واش يتيم يعني يتيم علمي ويتيم أدبي وأي أدبي شنو أي علمي شنو زون أي شيء شنو مثلا مشار زازج حقيقة زون يتيم زون خو يعني زون ما هو ما دسريون جروتش veya يو إنسان مثلا چه احتیاجی او چه حیاتی لازم بتره امو گراتش ایر من یتیمه یعنی کرد یتیمنا امته مثلا انا علوی من ما خن نسبت حضرت علي دون اهل بيتون اما يوم معلومات يو زوناي شنو نماز شنو زافين درجه شنو عباده شنو نزق يتيم ال محمد يتيم حضرت علي حقيقه يتيم حضرت علي او جرى مردم بزن ووهار بيوري يتيمون ويج tabi ita verig yani در حق مسکینون را الله تعالی بحث بکر هبر قی یتیم اومد ما مسکین اومد چون یتیم ده احتیاجی است یا حس کرده شیر احتیاجی است محروم شفقت را محروم حس کرده را محروم عاطفه را محروم فت بینازک احتیاجی مادی است قرآن کریم اگر یو کلمه ورنی یونا کلمه یعنی ته حکمت است سوره والضحى مثلا الله تعالى بن ألم يجدك يتيما فآوى هذا يتيم پیامبر الله تعالى اون يفير و مجادات يعني از وهار بيجا ألم يجدك يتيما تي يتيم نيدي تخف جات ندا ألم يجدك يتيما ووجدك ضالا فهذا و تنزون السكر تزونن خرابه است اما رار انا خرابه چاره انا خرابه نظن تكتب تشويشات نظن السكر الله تعالى فهذا ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهذا الرار ووجدك عائلا فأغنى محتاج الله تعالى احتياجات برطرفك يعني محبة عبد المطلب وأبو طالب أي احتياجات برطرفك زنجين خديجة و فقيرات برطرفك اتيارز أن سورة معنى أن حديث يعني الله ولي اليتيم يعني هما يتوازن شخص پیامبر ان حقیقت بد مازونایش يعني الله يتيم بیا وهار نوردن الله وهار بیا وهارونو پیامبر خو بیا وهار نورده ذات یتیمز بیا وهار نورده tabii ki eğer ümmet yetimun bیا وهار برسه مسئولیت نزدیک گرا قبول بکر و تحمل بکر باشه مسکینیون مسکین شنو مسکین مسکن رایون سکنه یسکنو ایگ عربی زون yani يوجد وقت بين ساكن تبندن تحركات نكن مع ان سكونات مسكن جاوب تحركات نكن استراحات كن يعني مسكن محل السكون يعني جي سكونته جي سكونته ayrı mesken bun ama ana kelime meskin belki yani zayıfu haliyen nemendo nişkin hareket bikir şör khur yani kasb و kar bikir onun خو kazanç bikir ayrı travma vatış miskin yani او nişkin hareket bikir no layşine و filano en khur zazaki و Türkiye انقدر معنا کرده tabii o merdem fakir بشه ben layşın ayazık asta fakir nişki yani ihtiyacı خود برطرف بکر و کنجون رندم پرای رو تمیز رعایت بکر ben layşın ama معنی مسکین او نشکن سمت کسب و کار خو حرکت بکر این رو مسکین قرآن کریم کلمه مسکین ضاف جیامه مساکین مثلا انما صدقات للفقراء والمساكين يعني وده هشت حب صنفي الله تعالى ترى بحث كن كي جرزقات شنا يو صنف فقير يو صنف مسكين فقير يعني بات اوج مثلا
دست قات را اگه خود قات یه هیر قاتی چینسه او فقیر اما او دست قاتون را هیر قات یه خود قاتی چینسه او مسکین yani فقیرون. بله. تدا ولا يحض على طعام المسكين. yani pe zazaki maçis yo manada öncetina yo pe cümle tam cümle. ولا yani ayı yani he din zor vecim yani be amelun xwa be kirdaro be amelun xwa o vate din he zora vecim çünkü amel yine vate yo binun ne tapışnen ha yo amel yine çine ya ولا yetim zad cennedun veya ver cennedun ver daiş yetim med çinni ولا يحضون على طعام المسكين او فقيرو او مسكينو تشويق نكن يعني مسكين تشويق نكن كي حاجته برطرف وردش وشمتش تامين احتياجه برطرف ان سر يو تشويق ينشنو يو غيرت ينشنو يو جهد وغيرت ينشنو اما هت من دحبه عبادت كن دحبه نماز كن دحبه روجي كن حقيقة انقدر انسان ضعفه مثلا نافله gün hatta yom hikayesi Sadi Şirazi bun yom merdem zengin bلاجی merdem من ما یا یو طعام بد veya maciriyo ختم ران من میری چند ما ختم ران من ولا زنگین پرت پستی ان فقیرون ان مسکینون بیا خیر لاش و یو سفره برد yani به وقت ما گوره یو مولد بد لا من او ذره گربر دا وندش من دلون رایون اما o mal ra zer kendiş o mal ra kalp bir vestiş او zaf çetin baz nişkenayı mal bidi hakikaten böyle bun insan ya ana cunu abid ana mal yani mal hubbu dünya ra'su kullu khati'a yunaçidus innel insana li rabbi lakunud ve innehu ala zalika leşehid ve innehu li hubbil hayr leşedid sure adiyat Allah Teala bun yani insan nankor ve insan بالمال علاقية بمال وملك ضعف شديد إذا خير مفسر بن يعني مال ملك إن الدنيا وإنه لحب الخير لشديد يعني مال ملك حس کرده شيء ضعف شديد ضعف قايم ayrı herkes nişkün خير بكر ama Allah Teala en mal mülk doma kim pe خير بكر ay riyakar ezgürkir en gürer çini İni eriz est yani eriz zafi eğer hakikaten herkes zeki khubid herkes sadaka khubid khums khubid ana ri'ardunet fakir fukara nemunun Allah Teala herkes rızkıye do ve rızkıkum fis sema ve ma tuadun rızk şmahu asmanet o çünkü Allah Teala çu bini vaat ke piyor he uca yani herkes rızkı ana dünya az imun az an kadar bavere masa ki haya raci kıyamet çen insan bir ina dünya handeyin Allah Teala yani yo barname veraş bir cetvel veraş yo plan veraş ay göre rızık piyorunun erşaun ama to insan ben mane rızık binun işte yo kısmımız enik dindareken ama höt destgiri o alikari o yardım o verdişi o dayışit çini إن الذكر آيات سورة مرة النوازن ها مرة النبونا ولا يحضون على طعام ويل للمصلين يعني Kur'an çemberi mi ويل ويل لكل همزة بمزة وجاد البيرة أو تركيب ماخو بيراكم مدحما ابن ماخو بيراكم ما نباي بله فويل للمصلين any de as any person and whale şunu maneye yozi musallin enig namaz kin new umumi enig ibadet kin aynı boni o yozi mad namaz est en kelime namaz çarayana mesela mazunik arabki de boni es salat namaz en kelime namaz Türkiz bu namaz kurmancı bu ne
en kelime çara ome ma. Hocam az in çi cihaz fa aber çiyakir in şarj hokedun az çiyakir o devam makir. Tamam eza itiyat bavetu ezen binatel yud slome namaz kurban cüzman en kelime çara ome ma. Tamam. Az aynı iki nesör benden inşallah. Gele tamaşa kar juma mesaj marnüşti maşmar teşekkür keni Keke Süleyman Cumali Karaman Ekrem Artuk Hoca Selahattin Koç Mehmet Veli Toptan Himbo Sınar mesaj nüştmal Umaşmara Raziv Mehmet Veli Toptan Vat program şuma her bu Cuma şuma mübarek bu Hoca mübarek Hakkımızda teslimiyet. Okey, Süleyman. Selamun aleyküm. Şöyle işim yapıyorum. Hayır, gele on bağdım. Şöyle işim yapıyorum. Cumali Karaman Hoca Vat. Şöyle işim yapıyorum. Hayır bu. Şöyle şöyle cümleci hayırını bu. İnşallah hayırın bu. Umaşıma razı bu. En bername ma en bir temaşa keyin yine yeni sayfa kodu vla kiri bar kiri Türkiye boyun paylaşım çiğ İngiliz kil boyun sahar Arap kil boyun sen paylaşım boyun sen şehir o İngilizce şehir bunun Arap kelime neşir rayana Arapçı neşru neşir rayana böyle en bername ma hem YouTube'u hem Facebook'u hem izi Twitter'o periskop dizi çarjaya çi ben neşir ben şumara yana bername mavlaken o YouTube kanalıma YouTube yüz Facebook kanalıma adı şu ekşuma abone bir kayıt gibi en bernamı mara hem zazaki hem tilki bername ma itera neşir ben şuma ben haberdar o ege şuma sirmanik mankada betav kalnikin şuma pe yani bun mala pe cemaat şeyh pe mürid malim pe talebu ben malim bele seda buca çalmame mahina ojara jina sual ويلد مامن ازيو yari var yani yo mizah vatan ver baktır yo müfti yani dar yeni de anno meyenedon o millet vazdon o tabi Türkiye olmuyor da süji için nişkin rahat var ona mesele wel vat valla işte Salah yo müfti zafi salah zaf salah kedim ya ibadet zaf muttaki ve zaf ehli iman ve fakat ina yo zulüm ve demyerik inketi yo Türk ravaş bir zazaki kalbek yo İngiliz ravaş mecbur da Arapça kalbek böyle ve her yani her kim ayakları gvazıklara kadar yıkamasa vay velikine well eno yani kelime well yani vay velik yer basit zazakit well yani yazık bir vay hal yer yani kelime zazakin vay hal ekasonuk mesela namaşken ama yani ibadetken hak ibadet canun ويل ينجدون بونجيا أمو أقدوكم في القرآن الكريم ويل لكل همزة لمزة يعني أي dedikoduye insanın ken insanın aybun metalakun vrazın aybun vrazın o ayrı yani bun ويل veya ويل للمكذبين yani ay amelin ay Allah inkar ken ay raca ahiret inkar ken ay mesela din işte inkar ken ihtiyacım o بعبادات خود يعني درسني ويل للمكذبين ويل للذين ظلموا من عذاب يوم عظيم يعني واي حال كاسونك يظلم كن ظلم كار veya ويل للمطففين ان شاء الله حفتكم مابر مع النسر خبردون يعني التفجن مفجن اي يعني حلال حرام نزون دوني جني فايز وين الربا وين
millet xapineni yani tefeci weyl ayınır zaten yok sure tefecuniz aslında Kur'an-ı Kerim'de mutaffifin ve ay diniz ويل لكل همزة ويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله وي حال كسونك بدس هو كتاب نسن كتاب تعرف كن بابون أن همايرا أمو أي مدي يعني أن بون شش أما بيور أن مناسبتونت يعني كم أستا أو كم كردش أست حق جاناردش أست أو ان يعني بونج خصوص مدي قرآن الكريم الله تعالى واي حال ان كسونر او ما بي كلمه چی سر صلات او چی ایتا مصلين واي حال ايگ عبادت كن veya ايگ نماز كن ابا ایتا كلمه tabi ان سوره مكه نازل بيا او مكه هم او قدو ما اسلامد نماز كن نماز فقه هم فرض نيه ايرا تو عالم بسبب ان كلمه واتو كلمه بمعنى نماز گروتا وات هيري آيات أن سورة مكة نازل بي شهر آيات بين مدينة نازل بي إصابت لي يو تشينيو يونش يعني أو سبب أنقذ زاف تفسيرون أنقذ وات سبب كلمة مصلين أي نماز كن إتا مصلين أي يعني عبادات كن عبادات شو كن صلاة قرآن الكريم هوت هاشتب يعني معنيه أي هم فير أنا حل يوم معنى الصلاة يعني دعوات مثلا يو پیغمبر يو دعوات كن ملت دعوات كن بهت دينا ان دعوات رون صلاة مثلا سورة هود حضرت شعيب را وقت يوا يعني ملت را ان ترازي دقات بكران كم مروشان حرم موريان ويا شما پیماوينسا درست بپیماوين ين واسا ويا شعيب الصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء يا شعيب إنك لا حليم رشيد يا شعيب عقلي ومردم تزونايا ومردم أن دعوت بيو سببك ما أوتشوغ دا يكون بايكون ما جير عبادت كده ما أي جاور ويا أو قدر موازن مال خود تصرف بكر مال خود ما چي قدر بشغل يعني ما أي ترك بكر دعوت انو دین به انو تونین مثلا رده ترجمه ترکی دیز senin namazın bunu mu emrediyor? Mana dürüst niye? Yani vatet ve davet ve tehemma davet enekin. Yani mana ita salat çağrı yani davet. Mana din salat ve mana mesela o ayet çi sure Nisa mesela bunu şmayet tabara vakti yom yerik hommerön eğer yarık vakti hommerön ama ço çinu cir kalem defter çina Müslümanız çini o gayrimüslimanın را دحب شاهدون وقت بير جروتش او وقت من بعد الصلاه تونين تفسير نش من بعد الصلاه يعني بعد نماز لا خريستيون يهودي بعد نماز يعني ير نماز ايتا صلاه يعني يو واتو درست تراجن واتو درست صلاه من بعد الصلاه يعني boş masdon شما ان وصیت ان میارکو ایتمرون چقدر وصیت خو کنسا شما وصیت او قدر بین راسنن اقربیه اوجازی صلات yani درسته سر یرا یو söz گروتش ay hirin معنی salat yani mesela havra ce ibadet khone Yahudiyun ayeti kerime Allahu Teala bunsa وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْدُهُمْ بِبَعْدٍ لَفَسَدَتِ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله اگر همای شر تویون به شر تویون بینون دفع نکردنسه کلیسه و حورا یعنی صلوات ایتا صلوات و صلات یعنی عبادت خونه یهودیون قرآن کریم بون صلوات yani mane salat yana mane izik yani rahmet vaştış dua kardeş Türkiye mana ne var en çen hem mane yes yozik ibadet itya mesela Kur'an-ı Kerim Sure-i Enfal tahminen ayet hiris ne ayet 4 şehrin ne tahminen o kadar هم bir ama ayetin o Bismillahirrahmanirrahim ve ma kana salatuhum indel beyti illa
مكاء وتصدية يعني اي مشركون يعني يو عبادات كده انا مع عبادات ين حتى بيت جيرين او حتى يعني زط بلط جيرين او تشابي كوين او غورزي جين انك نما عبادات ين بان النماش نيو قرآن الكريم وقت نماش را بحث كن يعني النماش كلمة إقامة دائمة ينا veya tesbihyen veya zikiryen veya vakit bölübün. Mesela inne salate kanat aleykum kitaben mevkuta. Kitab-ı sünnin itya nüşt hocam. Yani tefsir tercüme için namaz yok kitap vakitdar şımal. Ya kitap itya hüküm. Kitap asıl mani kitap hükma. Yani yok hükmük vakit yost. Ama tünnin tercüme Türkiye veya tercüme zonun binun vakti belirlenmiş bir kitaptır. Ya vakti ki kitap mani itya hüküm. Çünkü kitap kelime ketebe tuvat işte ki asıl şu hüküm. Ama bazı ama nüştü şu filan ençi yen. Çaha manayız. İtya mani ibadet ya. Yani ayke ibadetken iddiaken ya ehli ibadeti ama hep bina fakiro yetimo eni ihtiyacı teminniken eni zürken ve devam ediyorsun ellezine yuraun yani riyakareken. Evet. Weyl o kadar yani bu nome yo deriyo veya yo tabakı cehennemiz nomeye weyl o kadar yo rivayetiz öst yani yo rivayet ben yani ay yani çünkü Kur'an-ı Kerim'de nome cehennem hot haşt hem nome cehennem es her yo cehennem yo nomeyi be amelun garo yani ay tefeci cehennemin ayrı ay birkin cehennemin ayrı ay zinakareken cehennemin ayrı piyoriyo cennişin ay göre mesela ay şahsiyet insanın şıkkının ay be itibar insanın akeken Allah-u Teala bulsa veylun likulli humazatin lumaza yani humaza lumaza ay insanın dedikoduya yinken ve be insanın ayıp binen insanın mesela kultnun insanına ayın o cehennemi ho numey ayşin o cehennemi yişin hotama mani içino o cav pişiknın sinekti insanın şıkkının ana dünya itibar insanın şıkkının o cehennem de itibar pe o şahsiyet bir yanaşıktır. O cehennem numey içino hotama yani her cehennem amelun cehennemi göre taksimatı verazyon ve sınıfa yani. Beli. اَلَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ Ay namazı kura bir haberi manen ruh namazra, ruh salatra, ruh ibadetra mahrumiye. İtiyad mamen, itiyad istimar akibine. Ma ite Muhammed kelime namaz Farisi çi zazaki neva maneyi o yodi kelime salat asıl yani kelime aslı Latin rakota min Arabi saluta maneyi yani içtima dedi asker venden saf sıra venden la ve salom diyayiş hürmet kardeş ve yok komutan ve edeb seni venden ya o seni ibadetken yani asker ve komutan çıkada ina asas duruş ya maneyi asas duruş yani te istikamet öz dürüsteyse ve te ta'zim ve hürmet öz. Ana kelime Latince rakota min Arabi. Ve höt binaz ana mürekkep bin paşti mag peyama ina tik venden ma tik adilen ana mürekkez Arabi travun salat. Yani ma ana da fahmken aqimus salat şuma namaz tik ba'denen şuma namaz vakti tik adalna hakkı dacesa namaz şuma tik adalnan. Şuma dürüst gün ve hem ferd yani hem şerlik ama eğer bu mani hol beşleri bikir yok ferd hon namaz gün hoşun cumi ama dürüstet çinya ama dalavarati öz ama hak insan hovun ama haram khwareti astasa en namaz ene dürüst nikyo yani ene tik ne adalno yok şerlikiz eğer şerlik namazı dedim abun cumi mahya kerde azun ma hovunun ama cumi mahya kerde azun ma hovunun eğer fahşa و منکرات و خرابه و پیسه و گناه و
o edepsize o terbiyesize min şelik de astasa o zaman en namaz görev ku canar. Çünkü namaz se murik gereyo şelik pay badon. Dinamik bunla her hususut yani het edebiya, het terbiye, het adalet, het ahlaka on şelik namazı. İnsan namazı gera insan tara hole bepav, tara kharabe ne pav. En ehl namazı ve en ehl namazı yön şuma bir, mazik bir falan kes ve namaz. Ama Ermeni'nin memleket maalesef tefeci me hacı. Yani bir çente hacın memleket caverdo şi terekler şuma şi hacül haram. Şuma şi beyt humay. Benen Allah Rabbi şarmen en güreçine. Yani o Allah-u Teala ena tumakare çine rar Allah o ki rar halal kafi o şuma. İmkun şuma es şuma bir terkveten yosuri insan به سبب مثلا ان گرون خرابونا مملکت ترکیب بی ترکواتان دیندار شی ملت خاپینا ان نماز اسکین ها ان نماز به حدیث پیامبر گوره روز قیامت سیو چاپوت günün ri'ninir. Eğer mebane ana musallim be mane namazı eğer mabiyet. Ama be mane ibadetit daha hara ve ibadet. Çünkü itya Mekke'de ana sure nazil ya Mekke'de ama namaz be en şekli makin çi nibib. Ve ene rama fahmdin o fawq hoca feveylun lil musallin. Ayrı fay takibiye yani ayg yetimir destgirenikin vahar nevejin وهر فقير نوجين و واي دما ايا فاو معنيه زازاكيد دما واي حال اينر دما يعني ايا فا انا دماي دونما يعني تعقيبيه بن فاي تعقيبيه فاو ايرا يعني ان وين للمصلين اي دي جروب هيري جروب ذكر بي اين دما هو يون بعد ان وين للمصلين ورا هماي İnsan gara çıkıda hareket bükür. Gara dürüst hareket bükür. Hem vera insan hem vera humay. Ama en insanı iti Allahu Teala ho hişdar donce, ho yin tehdit kön ve ho yin tenzar kön. İnsan ne hak insanın donce ve vakti hak humayiz vera humayiz mesuliyete ko biyarcak ki insanın angurakin. Riyakarekin. Yani vavaj veya vavin veya vabeşnav ayrı İmam Şafii دعاء بي آية دعاء خد شهر حب شون فون ظاف أي مهم اللهم أجرنا من الرياء والسمعة والعجب والفخر وما يا رب يعني ما رياكاريرا ما سمعة يعني واجيشرا وواج veya ma kibirra fakh yani pilatira ve ma hurriyayera mahfiza bikir. Ucb yani insan vakti hurriyon. Ayrıca Peygamber aleyhissalatu vesselam yani rivayet ya vatı mühim bir rivayet yani dakikan anızın kefa bil mer'i cehluhu i'cabuhu bi nefsihi. Yani yo insan vakti hurriyon. Yani hurriyayiş insanır cehalet kafiyo yani bir cehaleti hurriyayiş insan bixwe enecir bes. Yani yo insan eğer hurriyonsa أنا جهالتي بسا أيرا إن شهر شيونر يعني ما خدون يشي هماي ما بون يا رب تأين رما محفظة بكير çünkü إني بين سبب هلاك إنسان وبيامبر عليه الصلاة والسلام الرياكار رجع قيامته بشهر نمونا يون بندايش يا كافر يا فاجر يا غادر و obiniz ya خاسر yani ey kafir, ey nunkar, ey günahkar, ey zarar ve ziyon diye. Yani tu zarar di, pe nunkare kat, pe kafire kat, pe hat ko nizuna bu, ini, peniyi anava. Ve tu kumir ibadet kösa, şu ayra, bepa. Yo malay ma ujava ma piornuned riyakare o veya vavaji, vavini, yani en hisma piornuned öst, kabul o kedo ama yo vate zazaki zaf weş öst yani az vazan ayezik şmat bar bikir verinin mavaten bene ve bara Allah tebu piyoreyi zaten halisen muhlisen ve kul umirtu en a'budallah muhlisen lehu'd-din vaj yani az umaya emir kardeşi ki halisen muhlisen ki humaya az ibadet bikir aya halise ve muhlise
ماد چینیا اما عن کم بنی و باره همای گرون ماد بب بلکه که خاطر اویو بنوا الله تعالی ریاکار مازک yani af bükür hakikaten halis muhlise zafiyo şu hol innemel a'malu bin niyat yani pure amelun bin niyat göre Allah-u Teala vizyonun ve değer dun ve kıymet duncu ve amel insanın bin niyet insanın göre şekil gen ve li kulli imri'in ma neva aleyh yani her insan çi günah hokun çi niyeta çi günah hokun Allah-u Teala göre ayı mukafat don insan ayra Allah-u Teala riyakarera ma mahfiza bükür yo belayko hem ferdiyo hem içtimaiyo yo toplumu yo şerlik yo millet yo insanı eğer riyakare restem eşt ve bir velasa hakikaten o şerlik ve o insanı yani geramerdim o şerlik ra da o insana beni xud bipav xud dürbiyar. Ellezine yura'un ve yemna'unel ma'un. İte ma'un yani bimane destek dayiş, destek zazakiya kelime hani bizine o dest gire kardeş yani destgire bikir ay ihtiyaç براسچه احتیاجین برطرف بکر این احتیاج مادی بنا یعنی معون و چه احتیاجی اگه بنا استر انا و وازن انا وردش و شمتش وازن و ادات و ادوات و یو حاجب یعنی حاجه انسان pe یو گره وینن veya یو زونایش اگر یو انسان یو مالا هو یو جاد یو عالم یو زونایه یوست ama o zonayı ko insanın ra bar nekön ve nedon insanın wizik yemnaun el maun yani wizik o man kön en destek gire veya en destek ayra din İslam'ı yani en surat hire ayetun verinuned mesuliyeti ma vera insanın Allah-u Teala arda ma bir ayet şehrin yani ayet hirine verino hirine peyno bastun pe yani yo ayet irtibato ama bad ayete ellezine hum an salatihim sahun ellezine hum yuraun ve yemnaun el maun ay nama namaz kara gafil nizo çırah namaz kin ay riyakare kin ve ay khayro hasanato holet çini itaziyo mesela vaj ve temyarek şahaj o tabi vatra vaj haji o hacra gerek keçelip o ma işte ma ankada ya ma ankada şeytun kerre kuipa ma ankada şey arafat ho vun ujara yo varış ve la va hasan keçel şma çand unta ya va Allah khair kubet va mahan vay baş mamara baş haji tu hone va hasan keçel o merikiz namaz keda namaz şu vaş yani bid millet zonayiş ki millet enho namaz kön o ulat şu teveccüh nükün bana vizik ont vaqila tqifliye la va en namaz şu zik merdim qafalnun millet ve baş no namaz kın hocam tabi vin o Escota internetimi biriye escota yine internet namı internet kadar kaze birazcık ellezine hum an salatihim sahun ma mendi mawjad halkirden ellezine hum yuraun ve yemnaun el ma'un ma ay pure vay tek çi tibne tepiyament mend are ay ma va çanda ma muraiyo yuraun murai ay dri mazbun dri Dırro, riya, murai, kelime derre çiyo madde yani bemane derre yani münafık iki yüzlü ru riya ama riya çi rayon yani vinayiş rayon ve vin ve azbes ama çi xo viraka hocam o ama mesela namaz kelime namaz mara umya grotiş asliye از من دپا زون پهلوی ور ساسانیون یعنی پهلوی
پهلوی را zaten فارسی و کرمانجی و زازاکی و yani en zon pür پهلوی را بیست حب zon میدون اما ایسا مهم انا و هول گشتری بکردن ایک زازا علاقه دار زازای و هول گشتری بکرد زازاکیه اصل کلمه نماج باشه نماج بیو نماج کرمانجی بنا نماج بیو جه اما هبه نماج باشه بیو نماج نه نماج تلفظ ماکن عین اخره اصلیه باشه بیو نماک حتى اسلامي وقت شيئيرون باتن حي على النماك يعني يوم مدة حي على النماك باجي بن نماز اما معنى نماج شنو يعني معنى نماج او زوندز يعني زون پهلويدز نماج يعني چوت بیایش به حرمتا تورا یوی چوت بین veya تورا یوی حرمت کن veya تیویر yani پرستش کن yani ibadet Yunan ma'ne namaciz yani pake o temize ve Farisi o kadime yani namazi yo insanı pak ve temiz hem zarri hem tebedi ayrıca namazi la kelime ki o mekun jarakota Türkiye çünkü İslam'e Anadolu İslam'e Khorasan ra olmaya ayrıca zaf kelime dini ve vate dini Türkiye de şoğleyen inni zazaki Farisi yani Aryani niyaz, namaz, oruç, abdest, dergah, tekiye inni pür kelime mara. Yozlik itiraz ma anne fahmken ki pirikun ma pirbabun ma ta haya 2000 sal cevabler ehli namaj kird yani. Yani ben namacım. O namaj kirden yani hiri şer hab mane asasi hem namajir خيروaz hürmet, ibadet, perestiş, temize yani pür ana manat es ve asıl kelimazik namacı ve eniz muyajnon raki mazaze zafhe vernid baje ama bir namaj baje bir namaz nezik manqda kabul bikir bele seda az en برنامه ما گروگو دو ان گروگو زازونده ان بینو da ez barken ez jir teşekkür ken me komiş eşnaut kabul keno ez az saynya grubu rahatsız dik fakat ez erşaven tasdik ken uca grubeyin dizeysen o ez iteyenir görünür teşekkür ken mayka muvazeni mayo faydadar be semed hem yo insan hem pe zoin khoe ben hol ben zonaye fakat zonis pe edep pe terbiye pe yo zonayiş wirde tur ama zon homa taale doma ma pe ay kalkin o en diniz Cenab-ı Hak mal erşavut ma en diniz pe en zon khoe ma izahkin hem ahlaken edeben ilmen ما خیلی زازه ما زونایی به هولی به باشی به و همیشه زون ما اتباعی ها زازات سه بریم تبرج تزبه بیر ته هنزار بریم تباعی زازا pe en zon terakki neben pe zon neben pe çına tuzun ko tefsir derse tefsir pe zon ko kalbiki te ders zon ko televizyonun kalbi gazete bünüs, pe şiir bünüsü, pe zunayema pe kalbi ki en zon pe benzun edebiyat, benzun ilmi, benzun sanati ver diyen inşallah. Ez haseten semed ena habatiz ez tür zaf teşekkür kentu en vakti kıymetdar yo vakti es o vakti tırdun marbin faydadar. Kerem Bekir Seda. والله هدف ما انه يعني تمام ما زون خور خدمت بکر و دین خور خدمت بکر و زون قالب دینز محتوا يعني اوچو ذره ان قالب موازن هم يعني قالب خدمت بکر هم او ذره قالب هم ظرف و هم مظروف يعني زون به محتوا چنه ذره او زون چنه یون دایش يعني اي ما دیندار بحث دینداره کنه به حق و حقوق
ما بيش كان ان معارف وان زونايش وان علم قرآن يعني بان قالب زازكيه وبد ملت زونايش اگر الله تعالى توفيق بدين خدمتكم ان شاء الله هول بن هدف ما هدفكم بيل هدفكم هول شهر كونسر موازن ان تفسير قرآن ويرني رحيا بيني بزون زازكي ما تختم بكر ونواجه نزون زازكي ضعيفو في تفسير نبنو في قرآن نين واندشو في معنى قرآن نينا دايش او قدر نيو يعني كلمه و واته هي زازكي زونون بينو رزيات نفسه كمني اما خبات لازمه گرمان کلمون واتون و پیورن بیار پیاسر yani bine gerama tıraş bekir yine bine gerama şekil bid bine gerama bixamel o ama inşallah ben zon xwe hem millet xwe hem din xwe hem zon xwe hizmet ken tenit az yo dua wazan bekir yo dua kada yo şedayte yo mesaj esta Rıza Bulukan Bat selam aleyküm sedam ma inun ravaten ma kırdın ma nıvaten mazaze mayna polemiku kalini keni televizyon Türkiye polemik zafi her rejo mesela gen yo kelime gen aya kelime ser des ser ana kelime layıktı ser va layıksın değilsin va des ser vis ser hiris ser amir kubber yo terakki nekay efendime söyleyeyim ina kelime sergin pe polemikkin maksat mayta zon xo makal beke zon xo vaj zazaniyet vaj wazast vaj bazast vaj en zon xo tigera kayet no meçina no papa ama az yo az yo çi vaj yani en onbaz vagbeşleri bekir pür vagbeşleri bekir ay yani ana derseme vagbeşleri kin arkadaş tzaze ben tdemli ben tkir ben te zazakiya eni eğer te zazaki xo virakasa en reyo teknemunun an var zon xo veş eğer te xo kird zon te xo zaza zon te xo demli zon çine zon bezon av mühim numar ama tepe en zazakiya awi ama vakti zazaki çinyabe vertara bevin o nasle manişi haber bet tihin şo rajvaj az enwa az awwa fayda nikun kom xur xo çıkıda zon o kadar en dedikodu ite en polemik ma en programın nikin hedef ma en zon wa vin yob o zon ho ben vin ma en zon xo ve ben zon xo ferheng yani kültür adet xo anane xo ferheng xo ma ihya bekir be en qaliba kom xur xo çine zon aw mara biro ve ey bahsun o ey dedikodun maçre den nikun kom xo çıkıda zon çıkıda xo wasafının ve xo o kadar bu wasaf ama ma enevon bezon zazakiya eğer tu zazaki xo bir kese e vasfın yo teknemunana tepe ayna pe zazakiya ben aw bele şeyda bekir ya Rabbi te zenginun ma dest akerde o insaf nasip bekir o ta amirun sermunun ez adalet o şefakat o merhamet nasip bekir ve selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu ve berekatuhu kumatına raciv matemaşakarı hır istemed tek tek her mesajı ma teşekkür keniyor ma cevap dunci nerak man yani ve fikir kuvaci veş mara şer nişer oza fikir kuvaci sualu kuvaci muhalif sualu var ama tabi usul erkanı da var mesela mesajı piyorunu da bir edeb ve bir terbiye bir pezonayış mesaj konusu en bername ma en bereket çine o bereket Kur'an o bereket seydet to ina çima zaf delal temaşakar ma zaf delali ez mesajın onen ez bir hayron onen zaf teşekkür kendisine den mesajı gele temaşakar ma maume peniyende en bernamizi her şu veşiz reşiz yok peni esta İtal bername ma kaydiyen o hina roju şeme bernamo zazakiydi ma yen yoca huma sürmeti hayır bu şeveşi hayır bu keşma avum esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu